Besok. Dan sekarang kita mau bikin strawberry milkshake. Jadi ini udah strawberry dimasukin dalam. Nyam-nyam. Kita kasih susu. Nah, Mama nggak pakai gula, tapi kita pakai madu. Ini madu nih. Jadi kita pakai madu. Kita kasih madu. Strawberry milkshake. Terus dia mau pakai hiasannya katanya. Ini kecemplung ini kayaknya kakak. Mama belah dulu deh, Mama belah. Pakai hiasan. Sudah. Mau berapa stroberinya? Strawberry milkshake. Yummy. Oh, Louis juga mau. Dan ini punya Zoe. Ya. Wih. Udah. Gimana rasanya, enak? Enak nggak? Enak. So ist es dunkel und meins ist hell. Louis gimana? Schau mal, die Farbe ist eine dunkel und so hell. Enak? Farbe? Ja. Mama, das selbe Farbe. Iya sama. Nggak punya Menta, punya kakak Menta masih agak terang gitu loh. Punyanya Zoe agak dark. Zoe sama Louis sama tuh warnanya. Mama, Ya. Louis kann. Louis gemeinsam. Punya Louis dingin. Farben so diese Louis kann. Und ich habe viel heller. Ah, oke oke. Denne erdbeeren waren so reif, so rot, weißt du, drinnen. Karena stroberinya Zoe itu dark banget tadi isinya. Nein, nicht dark. Dark. Nein, ist das nicht. Das ist nicht dunkel. Iya. Gimana? Enak kan? Jadi kami kalau panen stroberi itu seringnya ya nge-milkshake gitu loh. Lebih doyan mereka pagi-pagi, sore-sore gitu ketawanya. Mama, Herr Butter, die kann man für Kinder, also für Maus. Iya, milkshake. Milkshake Mama. Jatuh ya? Jadi mereka ini sebenarnya ini udah jam 6 sore ya, apa jam setengah 7. Jadi ini sekalian makan malam mereka lah. Soalnya bikin kenyang kan, lidahnya. Sungeren. Iya. Si Louis itu loh. Iya. Mama. Yaudah Mama beresin dapur dulu, kalian nikmatilah milkshake-nya. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Mama mau kasih lihat kalian sebentar, gengs. Iya, stroberinya kecemplung. Coba lihat di dalam. Jatuh. Jatuh stroberi. Di dalam ya? Meine ist auch runtergefallen. Iya, jatuh ya. Tuh, ini pohon cabenya si Abang udah berkembang banget tuh. Ini cabenya Mama. Buahnya udah di mana-mana tuh. Tapi ini kayak sakit gitu dia dong, gengs, lihat. Dimakanin semut. Oh. Dimakanin semut, gengs. Cabenya. Nih. Stroberi kita juga udah dark banget.
Ini besok baru bisa dipanen yang ini. Lumayan. Wih, gila merah banget ini. Ini dari garden. Nah, ini. Baca kan? Halo. Halo. Hai, halo. Rambutnya berdiri ya? Nice. Sit. Pakai minyak telon dulu. Udah mandi. Nice. Sit. Sit. Udah pada mandi, udah seger. Tinggal gosok gigi. Terus ayah. Ini biar nggak digigit nyamuk. Mama. Jadi dari bayi mereka udah terbiasa dengan minyak telon. Jadi di rumah ini nggak bisa tanpa minyak telon, gengs. Selalu ada stok. Setiap ke Indonesia, pulang ke sini pasti bawa minyak telon. Atau kalau ada temen yang ke Indonesia minta titip dibawa minyak telon gitu deh. Nih kutinya. Sini. Wieder keine Stichbecher. Stichmesser haben mich schon da gestochen. Ya. Punggungnya juga punggung. Und heute habe ich schon auch noch Kutti eingeschmiert, weil ich scheiße Bauch will. Kuti good. Apa mau PR mau? Hah? Apa mau? Sagt man kemarin? Besok. Also Besok. besok Samantha. Samantha PR. Hah? Besok. PR. Ja. Bikin PR-nya besok. Iya. Gib bitte Daumen hoch. Hey. Hallo, hey. So voll geil voll. Ja, Fisch, ganz in Ruhe. Frei. So voll. Frei? Nein. Putzlapp ist frei. 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 Oh. Oh ja, frei. 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 Sag. Was dein ist so großes Teil? Man verartet dein frei. Verteilt. Hat voll. Sendiri. Astaga, kamu nge-filming sendiri. Oh, anak. Kamu tahu dari mana? Mana? Ini Ya. dikeringin rambutnya. Aduh, kejeduk. Sudah ya? Nah, sekarang Zoe sini Kuti. Kasih Kuti dulu. Hai, Mungil. Geli ya, sini geli. Sini biar nggak digigit nyamuk. Entah, ini rambutnya.
Dan sekarang waktunya kita baca buku. So, ini bukunya. Ini buku hadiah ulang tahun Zoe. Si pencuri ulang tahun. Judulnya Pencuri Ulang Tahun. Ya, Louis juga sini. Liebe Zoe, ein Schmetterling hebt und blickt und sieht keine Grenzen. Zoe, du bist wie der Schmetterling. Hebe den Blick, kenne keine Grenzen und lebe im Glück. Deine Tante Nicole. Jadi ini tantenya yang nulis. Iya, kamu lihat Batman tuh, kasih lihat tuh. Sini duduk sini. Louis duduk sini. Louis lihat Batman. Louis lihat Batman. Tuh. Jadi ini hadiah ulang tahun dari tatinya Kidos yang kecil, tati Niki. Ini buku hadiah ulang tahun mereka gitu. Jadi memang cerita di dalamnya itu namanya ya Zoe, yang buat Sam namanya Sam, yang buat Louis namanya jadi Louis, kayak gitu. Oke. Kamu juga udah selesai lihat Batman? Iya, lihat itu. Lihat ini, udah selesai lihat Batman. Yes, Batman. That's the first Batman. Sini Louis, sini. That's the first Sini. Batman. Good night. Aduh. Good night sini. Bye-bye. Bye bye. Thank you for watching. Louis. Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Bäcker holte Kok dia beka sih? Vater hüt die Schaf. Die Mutter schüttet Bäumelein. Da fällt Schaf am Bäumelein. Schlaf, Kindchen, schlaf. Bye bye. Bye. Bye bye. Good night. Bilang good night. Schlaf. Die Zoe ist ein Schaf. Die Mama ist ein Schaf. Tschüss. Papa Schaf. Samantha ist ein Schaf. Bye. Papa. Aduh. Batman.